Hagajing lakai I League hapreng ka Real Kashmir Persia ka SC Bengaluru. Abo pai syang kecing lakai ka Real Kashmir kala khor gram job adin bagalala ban pelem ya ka SC Bengaluru dan laila kawai. Agawai par kecing lakai I League hapreng ka Rajasthan United Persia ka Tempo SC. Abo pai syang kecing lakai baro art lagi ken hun kia khai da marshi gol hadu bokot kecing lakai. Hagajing lakai Indian Super League hapreng ka FC Goa Persia ka East Bengal. Abo pai syang kecing lakai ka FC Goa kala khor gram job adin bagalala ban pelem ya ka East Bengal da shigol lanon. Baria kena shigol juga FC Goa layak ban Thep Lengbau Fernandes haka minit ka bakat lai. Hagajing lakai Serie A hapreng ka Inter Milan Persia ka Empoli. Hagan kecing lakai ka Inter Milan kala khor gram job adin bagalala ban pelem ya ka Empoli da laila kawai. Badha hagan kecing lakai Lautaro Martinez layak ban Thep shigol naga benta ka Inter Milan. Hagajing lakai Premier League hapreng ka Nottingham Forest Persia ka Southampton. Habo pai syang kecing lakai ka Nottingham Forest kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelem ya ka Southampton da laila R. Hagajing lakai hapreng ka Tottenham Persia ka Everton. Hagan kecing lakai ka Everton kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelem ya ka Tottenham da laila R hadu bokot kecing lakai. Hagajing lakai hapreng ka Manchester United Persia ka Brighton. Hagan kecing lakai ka Manchester United kala khor ka nam rem hadin bagala sya penlim hakmat ka Brighton dan laila kawai. Hagawai par kecing lakai Premier League hapreng ka Ipswich Town Persia ka Manchester City. Habo pai syang kecing lakai ka Manchester City kala khor ka nam job hadin bagalala ban limsuk ya ka Ipswich Town hadu unriu lanon. Badha hagan kecing lakai Foden ulayak ban Thep R gol naga benta ka Manchester City. Badleng bagan kecing job ka Manchester City kala keu syaka kerdan ka basau haka mit ya ken point. Hagajing lakai La Liga hapreng ka Real Madrid Persia ka Las Palmas. Hagan kecing lakai ka Real Madrid kala khor ka nam job hadin magalala ban limsuk ya ka Las Palmas da sau la kawai. Badia gini ki sau gol jo ka Real Madrid layak ban Thep R gol da ukalian Mbappe haga bau layak ban Thep haga minit ka bakhat pra bad haga minit ka balai penriu udias layak ban Thep shigol haga minit ka balai peulai bad Rodrigo layak ban Thep shigol haga minit ka basan nyau. Baleng bagan kecing job ka Real Madrid kala kiu biang syaka kerdan ka Nyngngkong haga mi ya ken point. Hagajing lakai Parlok hapreng ka ken hun lakai Lionel Messi ka Inter Miami Persia ka klub Amerika. Habo pai syang kecing lakai baro artli ken hun kia khai damar argol hadu bokot ka kendai per minit badlai minit ka additional time. Badia ka gol pedia khai jong ka Inter Miami layak ban Thep aswa ban kut kecing lakai kata haka minit ka kendai per plus R. Badha ka kecing lakai Lionel Messi layak ban Thep shigol naga benta ka Inter Miami. Badai haka penalti shootout ka Inter Miami kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelem ya ka klub Amerika dan laila R.